Veterinary Sciences A.H ani mung timo deborma ani kami hingga campung nogoram sayo angani schooling khai peke Global School Kumargat ang tabo College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Arpinagar West Tripura khai tongo ani hobby hingga cooking ani aim in life hingkangke veterinary doctor. Okay, manai so nang tanggui vet on hapka like especially animals robot to express theme ebong emotion rokno tai bong na se treat rok khani kre ang tai free treatment rok khani musung rok acha so animals baksa tongo animal lover and baksa tongo pets lover so nang ke bo tumti type of lover angke by pets lover so animals nangke difference some animals and pets so pets rok ngangke nogo di mani animals rok ngangke kisa like bolong rok the animals from the body pun khai gula khai nai Apoy, nini dada sunggo that nang bolong biwa jadi dokumen hakan ke nang bona help sekai gula khayo bai तो पेट लावा से के बा बहुत बोलों ये वर्क से नो पेट की हम जब मिस आउट के hai bono dara treat khani bono bo ini hobis tam sama nih dara na hobby singe cooking cooking sih mino sabong hobong mami bang sok tong ini nanti ini xong udah biasa tini dara tini bo songka tam boy bisa main sana tini ke budok bo sai phai tam budok bang xong itu sih kan aku doa kok thank you ham bai na thank you di berkaham ani romanjak thanai okra chakra dara song bai song te ani saksare song no ani mung kha kia Augustine debama ani kaming kha duma chora monoka dhalai dirprani ang tau currently College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Arpinagar West Tripura pori tongo ani hobby sang kha dancing te volleyball thengnani te ani aim of life inge to be a good veterinarian नरो अलग लंच भी थोड़े खर्च कर लिया इंटरव्यू आते क्या लंच में है Dumashwara no kokoro mo dang ba Benle Dumashwara ni mas hai ba competition kai nin sanga ni aim to be a good veterinarian spell the word veterinarian veterinarian VETE veterinarian veterinarian yes nang pui la wa RE human so that's how okay so nin dara song tam samai tam sama nih hobis tam sama nih Bollywood thangan deh masalah nih na Bollywood thangan deh masalah na kasih dance deh bo Bollywood smash lip mungkin do every 5 seconds oh nen smash babar na ke ball beri ke receive khai amro khai mungkin betul kada every 5 seconds oh music tamsa Bollywood ke sampai masa nampak hari tahu lah sih har naga di man hari naga di smash dulu lihat di sana tapi smash nanya nangko
Smash. Cap berarti cap. 볼리볼은 나이 더 하면은 봐. Nasi suka bubur tadi smash kasih dong deh. Dari sini bang sekali dong sih udah. Dia bisa tahu deh. Okay. Thank you so much. Tibor kaham tini orang kaya mazhab kaya idara bayi dia ni saksale rono ani musra video berma ani kami teli mura utor mohorani angani 12 pass kaya kaya Bojong Girls High Secondary School ni ang tau puri tongo College of Veterinary Sciences A.H Husbandry and Kenagor West Tripura first year ni ani hobby guy dancing te ani emila guy veterinarian doctor. So menai buino bahake inspire khainai ni professional hamna ni Bayang veterinarian doctor kahangking ni fungai doctor kahangking. nang tabuk kasha ni junior no inspire khaina ke nang bono bahake inspire khainai Bayang bro tam hini from mane mane bini junior no bo kasha bini professional inspire khaina ke bo bahake bono inspire khainai ni profession hatna ni bagde Sadip. Bayi bono kahangking pol biro ni sanai. Apa pin masuk ke sawo? Mane ni field tamo kaham buin chalai tam kaham that buin no Like no buin inspire nani nang baik ke different je. No logo ini junior so inspire mana? That is what we are asking. yes don't be nervous Sadip. Dia buku apa Sadip? do you love animals Yes. so that is also one point Yang society no hamzat, yang tofa no hamzat. Hamza kudara. So there is another point. Hah? I will as a point. Okay, ini hobby stamp sama nih, Dara masanan. masalah nih. Shanani okay So- which type of dance hamza Isa gorong zat. so Gorong dance, neng borong masa sari biji. Ha dara. Gorong dance mana? Bos agak apa sana biji gorong dance. Satu moda. Ini zat ko nang sabi na. Gorong segala. tabuk sai da mano gorong dance Bayi muslim ano. Ini year ni buklogo ini Friendstone. Masuk no. borong no da juice khainai na ni dara sono da juice khainai Bayi ang dara sama sus kanya. oh dara no juice khainai da ki khare oh dara no juice khainai Dara bayi ang paya na pay mano. yes sure Golongan
hai koram dan kha. Bye. Okay, thank you. Bye. Bye. Saudara. Hamdara by Day and Saxalerono, Ani Munke Katang Deborma, Ani Kamike Omorpur Ompi, Ani schooling Kaika, Montfort Higher Secondary School, Chomponogar, Belbarimo, Tabo College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Arkenogar West River, first bachelor. Ani hobby in here watching movies, they playing cricket, they dancing. Okay. So menai ni mukta mo te ha? Katang Deborma. Acha. What is the reason behind your name? Ani mas mana ai tomuro bai katang ke tomthungi pharmanita Konte kathang abo. mane joto jaga tomthung mane fit phat mane bishesh Okay. So nung your ni chaka mo ning para? Omorpur Ompi Okay. Your aim in life? veterinary doctor Okay. So thajing question je bono shungmani bono answer ni maria. Same question no shungnai te ha? That nangni junior rong no bahake inspire khainai ni field of phainani. mane ang para rogo thangoi mane sini boro rog mane o posu pakhi animals rog emas mane khai tongbai ge boro Tham help khai. mane posu na pakhi animals Portion pakhi hini asan tam. animals Jin kok bai tam. su mane mình xong ra một số tuần ra cao Tinggal pakhi ke? mane to rog Acha continue. cái gì boro rog om tai ke riwai mang sai tong bai cái boro no help khai bai mane sini junior rog no phunong nai ta Okay, let me improvise a question. A question na kisah just modify kaya na. Suppose ni junior tang ada, tak entrance exam reman pore, but duita option tang pe naro. Kaisang ka bo pharmacy college of seat man ka, tak kaisang veterinary college of seat man ka. Get nang bahai ke bona convince kaya na get pharmacy o thang ya kare veterinary file. So give me at least 3 points. nung mane nung pharmacy thang kile boro bai kaise mane kam ma khane boro bai kam khayoni to je ka jaga mane thung course no boro kaise si sudu veterinary ro kaise mane animals ro plus boro ro ke Okay. So menai ni hobbies than kamu tu. cricket watching movie dancing Okay. So nung tamu musana lo kamu suka kisah? bai kisa ke ini bai songno kisah na phadita yang rob de Sajak hamzo to no bro phainai chini program ro chini ata sang ai bisang ke ain par ro zo to no ain mukhe unis toy mi riang ain para ke anand bazar not tripura ain school ke basin anand school ambasa dalayo poreo 12 passing haro to oke ang police of veterinary science and animal husbandry Arkinagar West Tripura pore tongo ain hobby ke cooking ain aim ke wo veterinary surgeon
학사 니니 목 따모 크날리야 마나이 대시 사그라디 유니스 토이무이리앙 유니스 토이무이리앙 toimoirian oke amani meaning tamo 유니스 무게 victory oke 토이무이 게 뭐 아니 타이틀스 oke toimoi clan tana amo 사네 surname ngidi khai 리앙 리앙 그 community tribe Guy nini aim veterinary surgeon nani. Guy veterinary doctor by veterinary surgeon same yada. same no arbo ke qualified means abon like Difference tamo. Jeng sila mo chumo. friends के वो सर्जन रखा नहीं मैं सर्जरी रखा नहीं Same nung na lasa. Doctor by surgeon. same no sama Okay. Guy nang boran ni sing kamo. Anando bazar not tipura Kanchanpur. in Okay. Huh? Nini hobbies guy? I know biscuit cooking Cooking. Nang tamro busi songsa. bazar rau bear man tu rau chau khe Chao khơi chong na. Chắc hẳn thì cái thằng sư song. bai ang bu sia ko 작은 데 끝에 짝의 말에서 chau khe na tui bong sa nai nga ro so chau khe re nai soda to ke soda re nai ge aro 我很chắc thì bài cái song recipe sai. tui unthong nai aro soda re nai ge ohain no re nai ke ulo aro ohain mui pe ko awai di nai tham saro ri Gunti Sonari. NSCL 소라나나 와지 소라 Sudah baik yang NSCL kita sponsor lah. cooking soda NSCL sponsor lah, NSCL sponsor lah. okay thank you kaham joto pai mansa khanai darabai yani saksala rango ani mung akase barma ani kamin ka jompoi salawa angani schooling khai theka Don Bosco School Agartala and Tabo College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry and Kenagar West para Poritogo they are focusing on football the basketball thingani jotana hambai Okay, so Nungbo school ni, Don Bosco School Don Bosco school boroni. Agartala Okay, so Don Bosco school boya ro building har shadama. Payabala Samaria Tangai ni, Bosco ni en shadama nango. Don Bosco school ni first principal sabo shadama. Father MC George MC George. So nini aim in life kamo. veterinary surgeon So अच्छा वेटरनरी सर्जन ना था के कोनो आलदा स्पेशल कोर्स था नाम दादा पहिला त मास्टर्स कम्प्लिट मा खने ना मास्टर्स सेकंड तो नंगे ने बैचलर्स कंप्लीट है ना वेन पर मास्टर्स ऑफ वो लाइन था ना Volunteer din no. दादा Samaria अच्छा इसा शाइमान एंड ट्राई करी तो नो 너 풋볼러 줘 로날도 or 메시 दादा Samaria 로날도 or 메시 잡아 why Messi over Ronaldo? angona sasago Ronaldo nesa Tangai, wani bagai favorite ta tangi sasa. angona মানে বকাসিয়া অনেক কাম প্লে মেকার আবাগে angona sasago So does that mean Ronaldo care Hanya? go wa hamono
Haipano ang Messi no bisi sasakta. Messi bo country ni. Argentina. Botabok, bokla betul. Inter Miami. Inter Miami bozaga. Amerika, New USA. Jersey. Hah? New Jersey. Mana bong ni ko ni bong tamo, league ni bong tamo. Dara Kanalia. Borong ni league ni bong tamo. League kaisa nentak jekla bot chung tamo. Black La Liga. Babi ni ko ni bong tamo. League ni bong tamo. Dara boleh semane. You're a Messi fan. MLS. Major League Soccer. MLS. So what the hobbies tam sama? Hobbies tamo? The basketball. Playing basketball also. Yes, sir. So who is your favorite basketball player? Devin Booker. Okay. Do you love Stephen Curry? Yeah. Betang is kaya sa bono kay. Devin Booker no bisi sasakta. Stephen Curry ni sir. Acha. Okay. Can you do a Jordan sign? Yeah. Sure. Ya kung tep chikra klasa. Ni nawo o Jordan de Neymar kada man bani 2000 ke abu seksu. Sarojini market. Okay. So ni the hobbies of dancing krinya. Dara masala kita masai mana? Eh. Nang Don Bosco school ni nang bahai ke masana ni tinggal nai. Masala. So, ang taon na ko yun, ni batchmate to. Your batchmate. Bisa ka? Jaya pasal na hadi and so was one beautiful performance. Dara ang kita by so much masala mo sir. Tangi ni batchmate to ka sa ka di ba? Bong naman sasago borak ba kaya masay pa kan kaya by so much kaya masay ka ba? Mane chance pe dance makokta. Dara. But he has any bomb I know musuk pa sa gari. Paina pa dita. Green color na. Ini by boss ko niyan no nin by ni bong maya da. Dara. Oh junior. Green color no. Nagagana pa siya ni green color no. The green signal din ka. Ang green signal ya. By impressing ka tanay. Are you sugar? Because you look so sweet. Dialysis kanya. Okay. Class 12 pass ka heka Khwai Girls School te ang tabu kori to College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry RK Nagar and hobbies hingai cooking te ani life in the businessman. Macam mana nang bom tak hidup ni business kena musong? Dara restaurant ro khulung nam. Jatuh nang restaurant nak pulau kau. Kita ni restaurant lah thamang musong bang. Dara tahu abo train no chali tu. अच्छा ट्रेन तो चली तो मन रेस्टोरेंट चुकम ना का नंग तंगे वेटरनरी एडमिशन ना का Dara abo to tong nai no hapono ani musung mani abo to ta restaurant khulung nai. and nang restaurant खुला का क्या बम ता है नहीं थीम ना रखना है ता कैसा पर्टिकुलर थीम ते लाइक कॉज़ान इज ए पर्टिकुलर थीम तो का नंग बम थीम सो Dara angkai chini Tripura surung ni chamani abo rung ton nai. ते प्रसन्न चामंग लाइक Iko zakhơi godok te ko muya andurok
amba kumul hotel mam lasa Tarang gua tuh pung nek ta. boza phung này mà Hah? bor phung này Iko. O tao nó có pung lai. tao no kholo gửi chứ soli no Cho lu tarang. Cái ta lên cái đó pung. kesam cái thằng laka Thang lo tarang. Tapi kau ni kau masing zarawa ang ni restaurant of heaven Indah. ang muya awan tu sana musong kan. Engkau masing zarawa tu nang muya semua yang kenang biang nisab kau ni ano. Tarang masih lo lagi tong galak. Apa no ending tu ni restaurant tu mana muya awan tu narang nai. Tapi tong nek kecil di prasa ro ni jam tu tong nek gila mana. hai pan antara to muye sana mung jauh tabo Ni menu tu nang riri kah muya awan tu mana. Engkau ang tu ni menu tu kau siapa ang tahu. Tarang kecil di prasa ro ni jam ni sakal. aw kita hasa mung to sawo Tapi tong nek gila mana tong nek ta muya on terus ni tong. hai pan ang muye on terus sana musong go Muya keren. Mungkin ni gana no te masa borok bani idea hamsa ke kholo piche same nang hai no te prasa jam ni restaurant Kalau benda baik. Mungkin wo bai beach lain yang baik ke kaham ngai same food same delicacy baik ke kaham khai nai Ane customer baik kaham ke kok sanai. Tapi baik. Hai ke bung nang. Tapi kaham ke kok sai pun ngai tak. Mungkin one sudi kaisa customer no yang tabuk ni restaurant no telang nai yang bono baik ke kaham pop sai telang nai funon pichung na Tapi budak cini restoran pakai di bay aku betul ada pakai di mana sampai tu mana sampai di asu pakai di belum no murid tu mau kaham kaham kotor tu yang bono shodan telang nai budak pakai kan belum no maya kai terang itu bisa ngaham. So ni hobbies ke Cooking bade manusia. cooking no ma pe sawan cooking and mama someone tan difference Cik dia orang kau berkata tu. Atu ni kan, tengok. Aku dah tengok. Sungguh mana tu? acha mungkin cooking ke Hah? cooking ke Cooking. Ikut tak, tapi cik dia orang kau tak. Manusia semua ni kan, orang kau pakai. Tapi just pun tapi belum. Pizza pun just pun kaya. acha pizza hange cooking and chini cook ni ke mama someone okay. Okay. Then apart from cooking, nang kita mo hamsa? Dancing, singing. dancing to pun khai na Dancing. acha nang restaurant khulong na Indah. so what are the first most important points the restaurant khulong na bagin na tamo pisin na restaurant khulong na bagin restaurant khulong na bagay tamo the most basic needs tamo na License. license driving license ta Oh, business. Jaga. jaga te Teno. Te jaga thang thai mani jaga. La sumani jam tu bazar hai down hai kana am tu. capital kan hanya Nang bai. besar orang nang dan kaisa basic ni restaurant ni dream restaurant setup kanya ni Kuya apa tu? Asal tu orang. Bagi mangala. Tu bo. 2 lakhs, 3 lakhs rupiah. yang bahaya ke start kanya ni restaurant kisah proses hai kena kita so that upcoming je orang orang ni bahaya na muncul mani tong restaurant khulung nani borok bo kaisa guiding step kaisa way lama mana zat nang hinggai bahaya ke start kanya Kuya apa sekarang ni bapa ni orang bekerja. Apa rasa pula ni orang ane jadi restoran jadi kan anggono suai di pada apa rasa. bako hapai Mari menai ni restaurant bo ngai pelang di sana. Banyak pula orang susah ke. Okay, thank you. Hambai. thank you beri ke masa beri
Beri dong. Okay, beri. Sari kaham oro phaiman ja khanai okra sakra bai dara tai an saksalai rokno ani bumung sampli kolai ani kami ambasa dalai tripura ang ani schooling complete thaika jawahar navodaya vidyalaya dalai tripura o tai ang tabuk porwi tongo College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Arginagar West Tripura o ani hobby angkha rujabnani tai ani aim in life angkha khoroksa veterinary doctor nani hambai Bahkan mana yang Jane begini Angke Nini Joton saya favorite breakfast tamu bisa saya kenal lah Jane begini Ani favorite breakfast ang kadara uko pulau. Acha joto Jane begini Romino favorite breakfast pulau ungu mana like 99% cases so awak ni reason tamu saya kenal bisa Dara uko jin Jane diwo to ekdin pulau ekdin alu baja by Mario ngake pulau is better than alu baja and mai Sunday puri masa di bandara Omo waisa waisa masa udara mana Delhi masa ya every Sunday masa ya ta Nini hobbies tamu? by gan disabna ni Okay. tai kire Gan sih risap tamu no. by mana free time rogo ngake hai no gan rogo sab jagota Bunti gan risap. any type of song by Jadu college ada sama terus. oh jadu koile jalan ma ya Any type of song chau ke deh. Mana jadu koile jani pare tai or gan rogo sab jagota dara Tamo. English gun dah. English songs dah. in Kau borok kan? Kok borok bukhnau अच्छा so remix खाली कौ borok by English fashion Kok borok by English Ai shiri shiri o boyar kachang shiman shagawani na fairka shirik shahad achom satangi zani muito nini manirka We were both young when I first saw you. I closed my eyes, saw sun standing there, on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the boredom. See you make your way through the crowds and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles. And my daddy said stay away from Juliet. Okay, thank you. चला भाजी जाओ Libor काम तो तोर Pula na jok no khulumung ya faro te dibor kaham tini ora maja khainai dara bai te ani sak chalai rong no ani mung kha Rosina Debarma ani kamini mung kha Sarat Para te ang Assam Rifles Public School Kunjabani 12th pass out khai phekya dekhe ang tabu College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry work koriboi tongo ani hobbies kha singing and anchoring te ani aim in life kha not about job but I want to keep my beloved ones happy. Thank you. How will you keep your beloved ones happy? Commonly, though, I have to obey them. You have to be I have to obey them, miss. obey them. Okay. And how will you obey them? Like, tong thani rogo borok bai miliwi ma tong naita. Hangkai nansaka not about job but to keep your beloved ones happy. Nang job maya hangkai but nini kun earning source kari hangkai nini beloved ones happy dang no? Earning source to sure ma tong nai bai because financial problems joto ni family one ongo. So earning suppose job maya phano alka lamati phano earning ma khainai. Nang one subiya tong kha kun lamatay earning khaya ro. Earning khaina rong ang to veterinary college of Korea ba o my animals ni tinga business ang singai
So how will you be a different veterinary doctor than the others? Bahaya this is different kind of. By veterinary doctor to I know, but most of the time para ni borong no help kaya mo sungguh and para wo onek myths rok tonggo animals rong to yui amno shubanya mo sungguh. अच्छा कैसा MBBS डॉक्टर बे वेटरनरी डॉक्टर ने विषय कैसा मेन डिफरेंस था वो बरक खरक में ना टेम्परेचर चेक खायो दो खरक सब बरक ने टेम्परेचर चेक खायो MBBS रॉक वेटरनरी रॉक के एनिमल ने टेम्परेचर चेक खायो so वेटरनरी डॉक्टर रॉक एनिमल ने बाहर के टेम्परेचर चेक खायो कैसा शायद खाला Animals rong ni tabuk su zora tu itu ang masuk saimia ko but dog ni hingga ang kenal je NSO si omar thermometer tahu ini. Yes, yes. Khasnya sekenapa? Nukya kau ada? Khasiat tinggal bagi sebenarnya. Baik bu jadi ya. Khasiat situ. Nukya kau ada? No. Khasnya sekenapa ni? Kenal pun nulen nong ya ko ini. Okay. Okay, okay. Thank you. Wait. Ini bung tamo. My name is Rosina De Burma. What is your hobbies? My hobbies are singing and anchoring. अच्छा anchoring ना Yes sir. dong kakek bisa anchoring ni demo News anchoring. yes drop di tabuk tam sanai Party mong party kan. Bung tiket party mong By party. ako ni bagay le bisa language thik mang na nge language la sik thik niya ko ani. the language thing ni rasa Je mansa. sengora language khana phaya sengora nang bahake anchoring khana awas le chennai so start nini channel ni bu mongkha horjalai tv Dara topic kaisa mo daman no? nongko Thajing masalai kaisa party mong party thakan. Tolong masalai kaisa party mong party thakan. town hall Town hall. Okay. Hai no hai tini town hall ti sa party mong party fika. Chini Mr. Wilson ti chini buri bodol rock ora tulung gan musawi phunuka. Hai ki no chung bai kurung gai tong di channel hozlai. Hambai. nice thank you Hambai. Next. Okay, no problem. Padi. Di bor kaham joto oro fai manja fai ne okra sakra ro bai sondara sonte ani sakslai ro no ane mung siman debarma ane kami behla bari khwai angani class 12 pai feka St Paul School Agartala Edinagar ni ang tabu pore to College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Arkanagar ane hobbies sanke singing and dancing ane aim in life sanke being a veterinary officer. Ini bung tamu sego. Siman debarma antara. Simen. SIMAN Siman. Simen. What meaning samsa? Kanato ka. Meaning tamo? Huh? Meaning tamo? Meaning actually abo biblical name Simon dong, but ani parents ro want to kake belai common so kita change karna so borok a o no e by replace karka. Awa the meaning. So menai neng bo paranin chakamu. Behla bari khwai dabai. Okay. So we all know Behela Barrio kaisa mani onek famous. Jilabi. Tangai famous. Belai thogo plus maximum borok no m ne was nam ro maximum an parani mangse. Tamari je thogo. Mentam kelai. Tam mo rila sa kam ke saiman dia maybe borok ni secret recipe. Kolom tirok da. Ko hygiene le tong bai. Nang thagorok da kelai. Ha? Thagorok da kelai. Ihi bangsa no yong rok klayo. Then nang free rok sa. Ha? Free rok tu hina nang le. Mane thaga hangge like babu song bai thaga hangge wai su ru but ang para asu tha sanjak li abai. Mana nang sajok thangga mai ata. Ha? Sajong thaga hangge ang se mane nai ata.
Tabu agi cerai fruit karena jago bat tabu kita maturity khai kapla. So behela bari to famous jalebi ni bagai. So jalebi bai kan tamla. Ha? Tabu nang jalebi bai kan orang masanai do. Jalebi खाइते Jalebi संगते Khao bai. Ladies and gentlemen, Nin tolong jalebi besar di. Nin tolong jalebi besar di. Tunggu besar di. Tunggu besar di. Tunggu. Oke. Tangan ini jelas, hajung dol no kayak pula sari dia. Bai yang go borak ke bangun tuh game majority. Musuh labang kasa. Labi ada dol orang game free water uta. Wah, acha. Nang jalebi khai mani. Ha? Nang jalebi sana mani. Dara. Amble bura sungza kasih tong ju. Dara ati kan khai pula atu bai ane jaga atu jang nai jaga kari kan ke. Abo bini maturity jalebi. Okay, thank you. Ham bai jo teman. Sharik ka hamja tono tini oro phaiman jak phainai dara baite ani sak chalai rongno ani mungkha anamika deborma angani schooling khai phaika St. Paul School Agartala hinke ani kamingkha ambassador Tripura angtabo College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Arkenagar West Tripura khai tongo ani hobbies hinke dancing, cooking and sometimes catwalk ro khai nayo hinke ani aim in life bungkha jo veterinarian England. So mengenai tentang hobi kamu? Dancing, cooking, they sometimes catwalk ro khai nayo ta. Nangis sometimes. Ane washu nog ro ko saisung ro tong fru khai nayo. I never sang with that. Okay, so nang tabuk khai dah mana? Cen bagi catwalk. Khai mano. Catwalk kan. Catwalk kok cat tunggu bak besar miau. Hello. Miau. Kita catwalk no kok baru beritahu hingga kita saya kenal kelas no. Emne asal tam hin ko chaimia hai pan catwalk mane ami hin ma haita. हम लोग खाना ना किसी आमिर खाई है लोग आते सुना है Ami hai ke tang tabo khiwi ma ya set pushak ro ka hange chumjak ba. तो जय मामा ने नम Do gan ro pisari re. म्यूजिक एकदम लास्ट में Borok bang cái này cái sa hai khẻ ta bốc khai phung la bữa cái khẻ cái mông ăn tiêu tự khẻ là đâu cái này music là mà wave ta sen ya wave kan dengan di vokan nang phu okay Sana tentang sungkang ha. Mu sai ma no bai. nước sữa mới ta mua xong cả giờ sao đi Mu chunggu.
hari. 오케이. Nin dolan hari doi go blogo tong do bo chachum dukan al tong. An dolo ya ko thama kya buira ko chingya ko thang arong ne. Bonan na hari basari kisa. Okay, music. Okay. 오케이, thank you. Thank you. Nilong tam sa kamo? Taran mo anamika debarma. Okay. 사리감 바이 따라 때 아니 saksalai sono 아니 몽카 데비 데바마 아니 가밍 게 신나 워게 아니 12 크라이가 샘플 스쿨 에디 네버 아가슬라워 타보 아니 graduation 12 no tamo khai. 12 로 아니 12 pass 해가 Hey. 12 plus 12 pass 해가 샘플 스쿨 에디 네버 아가슬라워 아니 graduation khai 동 타보 College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Arkanagar West Chiprawa Ani hobbies and hal journal shinani ani emi life mai kasha ham veterinarian inani So, nini hobbies ke? ako by ani hobbies na ako journal shinani Tamsui. Journal. ang tabu ani journal lo shimang kai tabu ani kasha de bahagi thaka din sal ro bahagi thaka ka amo sinani kai kuno hamya ka kai abono kasha feelings ko express kai kasha friend hai kai shimani ta So, mia sisikan ke no? ang mia to shimalia practice ni bagai ngo jora rimalia Okay. So, tini susunay no? Nakatang? bai Tam sunay. ang sinai jiki asal degi sang exam ro pai je practice khaimani tini obo jo angko sang omo no final khai ngo sinai ne sini je practice khaima obo ro jokon phonuk sinai tini kai ko obo ro ma sinai ke angki se nervous ro uma kai ko obo ro te interaction je umani senior te ani friends ro bai Acha, nini khanai. Amti hai hairstyle khai mani. Tamo breakup rok da ngai amti khai theke Salman Khan hai. dara by mistake lingde ro By mistake? by mistake bakna ra thang tani ongko khasati da chapting hong Oh, mana nang khai ekdom basic khai khai ne nei fresh ano tong mata. ongko dara ang khai mane short khai ra nai tomata Acha. patla khai ra nai mane amse khasati da chapting ha Rokok kere hai pano jela to nai tok tong. Kok kere. hambai dara Nang sak selada ngai thongsa? nai thoma kai ang sai obo nai thoma na jodi sana thaka kai ang kai ni asung sai ma but ang bo beauty wong ka kai ang buin slai pai gulak pano ang ani bagai ka kai ang thik no Out of 5 besok. Sak. Out of 10 or sorry, 10. Out of 10, okay. out of sak mo besok rate kaya no? by 8 Rate 2 ke? Bakna yung datang pa kya? by So, Jira bi thoka. Jira bi jalan tu thoka. by ano simin, tama siya, di yang na siya. 왜 가진 거니 너너너 jira bi tong man eko tuk mani tu thong saka. thoka dara Biko sa ko bi nus kari blasa jira bi. Aba par chibet se blasa. hamza de chari ma ko thoka ta Ako hamsa ki sari ma to thok.
But in Bogota kasi happy abla bo. Kasi kere boto aja kai lang ko. Monok sige tara. Nung boda hamza ke sad na muso. Sad no. Andol no. Bodol no. Ani ko jira bisa na andol siman. 너랑 무슨 너랑 동네 자리 동네 시네. 저도 너 bisa na. sad muso. 저도 발 패신이 제 classmates 아고랑 너. Ini ni baida ra sono sad muso nya. 봉 너 bisa na. 봉 너 비고 알아다 kai সময় 저라 kai sad 잘라네. sad muso 사가리 ni baida ra sono. 아니 바이다라 성능 가까이 아니 따라 이삭 걸어이 때 아니 바이 모히니 걸어이 아주작 니니 바이다라서 무슨 저도는 잘 왔다 이제 비슷하고 니는 두이다 너니 나라 제라 비동슈 kaisa bani bai kaisa taran bagi 바이닌 바이 가샤 Ambagay nagwan na harta na. Teka kasi ambagay tagari. 나는 님 바래 Do. Magandang buhong nakatsugi di ba na? Nini alka bai song tazek to 지라비 바이테라 바이 Kaya ako no. Masih ma tong shlega Hindi tsaka ako no sabay pa sa'yo lang pangkample. Nini ba yung tinin maipay sang sinay? Okay, thank you. Thank you Di bor ka ham ora phai man jai phai nei dara bais te ani sak chalai rong no ani mong siari tripura ani kami korbo gumoti district angani class 12 pass khai phai ka kendra vidyalaya number 1 kunjabon agatlani angtabo College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Arkinagar West Tripura first year of pore tongo ani hobby inke dancing te modeling inke ani aim in life inke kaisa business woman angan musu Okay, so tentang business hamza. By ang ani parawo nijeni work from home musubu. Work from bahake khulo. Work from to sekang jeng jaga naituk man nai inke kisa mane mo tahun ni padaro mangne kisa mo thanda jaga wo inke ora ang work from home nai. So, work selalu tapi silap dong na work dulu. Work dulu yo. Tanggal. Bo busa bayu. Nike selain kita amdu sangka. Bo busa bayang ke laugh mak lagasuk. Ini hobby tang sa kamu? Dancing te modeling. Modeling kayak gitu kaisa kisah qualify di sana mana? Modeling kayak kisah pusang kol punong nai. Yes. Kisah gan rodi. Ekdom ayah ni siapa ni? Ekdom mau siapa ni? Yes. Okay. Thank you. Ambay. Ini bawa kita masuk kamu? Ani mong siari Tripura. Good afternoon to all the respected seniors and my batchmates present here.
I am Judith Halam from Ambassa, Dalai Tripura. I have passed out my class 12 from Don Bosco School, Agartala, and now currently I am pursuing my bachelor in College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Arkanagar, West Tripura. My aim in life is to be a vet surgeon and open my own farm, and my hobbies are cooking and modeling. So, mengenai Don Bosco ni, You're from which school? Don Bosco School, Agartala. Can you sing the Bosco dah Don Bosco anthem. Sorry, brother, I studied only for 2 years, so 2 years I to can't. But we have to sing, na? Yes, We have to sing in Young every hearts to occasion. share, Yes. young minds to move. Sing. Brother, can you start with? Young hearts to shape, young minds to move. Don Bosco School, you say you go. Sorry, brother, I can't remember. It's been how many years? Judith? 2 years. No, it's been 5-6 years we left. I think more than that, no? 10 years. But still we remember. How come you don't? Actually, miss, I studied there only for 1 year, can say, because I was from Karana batch. Corona. So what is your hobbies? Modeling and cooking. Modeling and cooking. So you can't dance. I can. Can you sing? No, brother. Can you sing any halam song? Yes. Please sing for us. Oh, Warnu, oh, Warnu, oh, Warnu, oh, Warnu, Adorna Mil, oh, Warnu. What is the meaning? Oh dear, why you're so pretty. For whom are you singing this song? Actually, it's for girls. Who is a girl? No, I mean the song is sang by a guy. So, whom do you want to dedicate this song? Among your seniors from your batch, from your college, your batchmate, whom do you wanna dedicate this song? To brother Isaac. Now please, Isaac, come in the stage. Isaac, please say something. Mana puji nasi ni? Now again, please sing that song for him. By looking at him. Isaac, please nyagrok di sini. Sing that song. Sing any song. Okay. Thank you. Okay.